Ya Mkhulu le endaba Mkhulu esithintayo kuyindaba ejule kakhulu Mkhulu ngoba iyayivala into zomuntu. Abantu abaningi uthola ukuthi akazi umuntu into zakhe zivalile leyo. Uthotha omunye mhlambe Mkhulu uzusola abathakathi kodwa uthothi kuvala into encane nje Mkhulu kakhulu le eyokukhipha ingane noma mhlambe yokulahlekelwa ingane. Iyinkinga kakhulu lento Mkhulu ngoba ake ngiqale ngikhulume ngapha ngokuyikhipha wena ukwenza abortion. Okay. Idlozini khehla icala elibovu lela. Okay. Icala elibovu ukukhipha isisu. Icala Mkhulu elikwenza ugcina ususele nesinyama, ususele nefeli emnyama. Uzuthi unamabhadi noma uneyichitho uma ukhipha isisu Mkhulu. Kuyicala nje elibi kakhulu khehla ngoba kufana nani, kufana nokubulala. Kufana ukuthi ubulala umuntu, ubulala umphefumulo ngoba noma kuthiwa Mkhulu kusekuneviki. Mhlawumbe usuneviki mhlawumbe leso sisu sibambekile. Kodwa uma ngabe usuhambe wawusikhipha leso sisu kuba umphefumulo lo usubulela umphefumulo. Into yokuqala enzakayo kuba icala edlozini, kuba icala umsamo. Okwesibili Mkhulu yikho lokuthi usala nebhadi elibi kabi, ibhadi Mkhulu elingavala into zakho zonke Mkhulu kakhulu. Uma ngikhuluma into zakho abanye Mkhulu baze bengasebenzi ngenxa lesimo lesi. Uthola umuntu akawuthola umsebenzi, hayi ukuthi uyaloywa, hayi ukuthi kukhona ini, uyingoba wakhipha isisu. Ebese kuzoba ile side lokuthi mhlambe sichithekile wangasibona nako Mkhulu kwenza into eyodwa. Kodwa uma ngabe sichithekile Mkhulu lapho angeke ngisho ukuthi icala lakho ngoba kuyenza kuyazenzakalela. Lapho kusungaqala sola abathakathi ukuthi mhlambe kukhona okwenziwe ubangeqisele, mhlambe kukhona ukuthi mhlambe kuyenza ke Mkhulu ukuthi umuntu ukhipha ingane wakhipha ingane kodwa uma sefuna ukuzama kwesibili mhlambe ukuthi ebe nenye ingane ezophila uthi le ngane ayisaphili, leso sesiyachitheka automatically ngoba wakhipha ingane. Into eyenzakalayo yini, le ngane ayikhipha phambilini inesikhwele ngale ukuthi ngeke uhlale la ngingahlalanga mina, angeke uphile ngingaphilanga, angeke wena uphile mina ngingenzelwanga izinto ezibalekile, ngingaqhokisanga, ngingambeswanga, mhlambe ngingaphiwanga igama. Uthotha umuntu mhlambe efike Mkhulu ethi usuchithele izisu mhlambe ezu5. Uma umbuzo uthi nithakazi kanti waqala wakhipha isisu kuqala ngesimo sokuthi mhlambe wayengekho ready mhlambe noma ngezinye izathu zababazaziyo Mkhulu. So lento Mkhulu inomthelelo omubi kakhulu empilweni yomuntu ngoba into zakhe ziyavaleka zonke ngqi ngenxa yokuthi waphuma isisu noma sachitheka khehla. Nje manje ngitshela-ke ukuthi umuntu wesilisa yena affecta kanjani? Yes Mkhulu, iyam-affecta kakhulu umuntu wesilisa le ndaba. Ngoba angithi njengoba sikhuluma ngomntwana Mkhulu sikhuluma ngegazi lakho njengomuntu wesilisa. Njengomuntu wesilisa Mkhulu igazi lakho lesikhuluma ngalo. Lento mayenzeka idle egazini lakho Mkhulu. Kubhlungu ke khehla, kubhlungu kakhulu ngoba kukhona namanje ngiyaye ngisho ngilanga kusamele sike sibakhulekele labo bantu besilisa Mkhulu. Uthothi umuntu into zakhe zivalekile zonke, akazi ukuthi zivaleni kanti kukhona umuntu owakhipha umthwalo wakhe, kukhona umuntu owakhipha isisu sengane yakhe Mkhulu. So le ndaba ithinta amasayidi omabili, ithinta umama nobaba wengane. Bobabili Mkhulu ba-affecteka Mkhulu. Kumele ukuthi bese kwenzeka umzamo othile ukuthi kulungiswe leyo ngane. Uma ukuthi isakhishwa lo sisu bese kuyashweleza edlozini ngoba uma wabe wasikhipha kumele bese ubuyela back edlozini ushweleze ngoba noma ungayigeza ingane izoba yindle kodwa edlozini usesenecala. Kusamele ubuyele back uyoshweleza ukuze nezinto zakho ziwazi ukuthi zifike kuwe ube nezinto ezinhle. So uyamthinta umama, uyamthinta ubaba khehla bobabili. Ngizwafana ukuthi kuthiwa iyakhula ingane. Yes Mkhulu. Noma seyishonile ingane phaya ayihlali ingane encane iyakhula. Kuyiqiniso kakhulu Mkhulu ukuthi iyakhula ingane ngoba njengoba sikhuluma ngabantu bakamoya. Yingakho nangase side lomoya wedlozi siyayisithi umuntu uyakhula edlozini. So njoba lengane ingasekho Mkhulu nangalezo nomoya kusho ukuthi seyimile ngakho iyakhula nasedlozini. Ngiyaye ngibone ke mathothi ngihlangana nomuntu kanjalo Mkhulu ngoba sizokhuluma umuntu kanjalo. Uthothi ingane ngiyibonisa ikhulile, uthothi sowumfana siqinise ukukhulile ezweni lomoya. Lo mntwana usukhulile kodwa ulokhu usakhala unesikhalo. Okusho ukuthi lento Mkhulu singayibeka kanjani? Uma ngabe kukhona waba khona mhlambe lokukhipha isisu noma mhlambe sachitheka wangasinaka, ngeke Mkhulu kulungile ukuthi ungasinaka ngoba lo muntu uyakhula le moya ekhula usamile lapha kuwa akasuki.
unesithunzi sakhe mkhulu aze yo affect ingane eziphilayo osonazo noma khona unazo ophilayo uze affect zona lento mkhulu egcina isiholele ekutheni kube khona lento esiyisithi mhlambe ubulesbian noma ubugay asijudge mkhulu kodwa kumele siyazi ukuthi isukaphi isuka lapho mkhulu ekutheni ake ngibekise ngifuna ukuyibekisa kanje ake sithi kukhona umuntu mkhulu mhlambe wakhipha ingane noma enza abortion ngengane yentombazana noma mhlambe wachithekelwa isisu ngengane yentombazana ebese kuhamba isikhathi mhlambe bese ethola ingane yomfana ebese iyaphila yona mkhulu so lengane yentombazana iyahamba uma ingenzelwa ngalutho mkhulu izoyihlupha le ngumfana ephilayo izobuya umoya wayo automatically uzophila kulo ephilayo manje so ngiqala ingane niyibona mkhulu senza izinto ezenziwa amantombazana kodwa ingumfana yona isiyaqala sithi sibiza lesiyisithi gay usuyigay lo muntu loyo uthothi yile ngane enganakwanga ikhombisa ukuthi iyakhuluma nabantu abaphilayo kodwa bayizwe futhi nakwe so uma ngabe sinakwe leyo ngane mkhulu maningi amathuba ukuthi lo muntu angabuyela esimeni sakhe ukuthi ebe insizwa ebe ngumfana na kanjalo futhi noma thiwa mhlambe kwalimala ingane engumfana mhlambe wasuzala intombazana nayo lengumfana uma isibuya izophila kulephilayo mkhulu isingashintsha mhlambe kuthiwa ilesbian leyo ngane leyo so indaba mkhulu yomhlambe ukhipha isisu noma uchithekelwe iaffecta kakhulu empilweni yomuntu kumele sibuke ukuthi umsuka wayisukaphi yenzani futhi kubantu abaphilayo khehla manje ke mawungazi mali ukuthi sakuzivalekile awuyazi noma uthi zivalwe yini mhlambe uyacabanga ukuthi mhlambe ukhona umuntu okhipha isisu sakho kanjani kumele wenze kanjani mkhulu ingakho lapha emhlabeni kukhona abaprofeti ingakho kukhona izangoma kukhona inyanga zikhonela khona lokho ukuthi zibone lento ekuxakile zibone lento kamoya ukuthi izinto zakho nje ubuthona zivalekile zivalwe yini ingakho khona labantu labo bazile lokho mkhulu ukuthi bezobuka izinto zabantu ukuthi njengoba ukhala mhlambe kanje yini ekukhalisayo kumele kwenziwe njani ukuze ilunge izinto mkhulu umdali wayidala into yakhe mkhulu wayibeka ngohlelo ngoyowazi ukuthi wabeka kanjani khehla la It's exactly 26 minutes after the hour, 9 o'clock, man. We're talking things that, they make you think quite deep. And manje, indlela yokuwasha unokususa isithunzi lesi khehla ime kanjani yo? Mkhulu bakhona mkhulu abantu abadala laba abakudala mkhulu abebezazi lezi zinto ukuthi uma ngabe umuntu oyenze nje ugezwa kanjani bakhona labantu kuduma bengabe asekho mkhulu leso simo leso siyayisigeza umuntu umelaphi akumele sigege lokho uma engeke ekhaya owaziyo ukuthi ugezwa kanjani manje siyayibe sekufuna bese thumela yona kumele igezwe ekhaya kini eqinisweni la khona ngoba babe khona omkhulu bethu babekwazi ukwenza izinto babephuma ukuthi beyohluma beyohlola mkhulu babephumela ukuthi kukhona umkhuba bangawuqondo ukuthi uyini owenzekile kodwa makuyile izinto lezi babazi bona ukuthi futhi enye into omkhulu ngalesa sikhathi sakudala lento yama abortion yayingekho kahle yayingekho kakhulu so ingane yayikhula nje ngendlela eqondile yazi ukuthi ikhule iyenzani so mkhulu uma engekho umuntu omdala lento igezwa umuntu omelaphi uyazi yena uyabuka izinhlolo zakhe uyabuka umoya wakhe ukuthi uthini kumele igeze kanjani kudingakala ni bese uyahamba uyogeza abantu kumele beqonde mkhulu lento iyalungiseka iyagezeka mkhulu ayikho akusinto ohlala nayo impilo yakho yonke kodwa mawuyihluphile wahamba ufuna umuntu omelaphi ozokwazi ukugeza ekuhlambulule ebese kutshela futhi ukuthi yenza ukuthi ke manje ukuze lo mntwana bese yathokoza ebese kwazi ukuthi ekulethela inhlanhla makulethela inhlanhla mkhulu noma efinyelele ezweni lethonga ngoba lo muntu usuke mhlawumbe engafikanga ezweni lethonga engafikanga mhlawumbe emndenini wakubo uthi usese umphefumulo ohluphayo okhona la ungahambanga asiphinde futhi le ukuthi if awuyenzanga into eziright usase la akahambanga mkhulu usuke esesekhona mkhulu ngifuna ukubuyela emuva into enza ukuthi ngisuke sesekhona ngithi mina mkhulu ngabe wakhipha isisu mhlawumbe wachithekelwa wanganaka uma ngabe mhlambe kukhona abantu mkhulu namhlanje ngifuna ukukhuluma kukhona abantu mkhulu namhlanje abangayitholi ingane sidalo ukuthi umuntu akayitholi ingane akazi kodwa uyiphiwe ingane unazo kodwa yena akayitholi yilo mphefumulo sokusaphila lapha kuye ngoba once waqala wenza abortion umphefumulo usala la kumuntu wesimama usala la ebese lo mphefumulo uba nesikhwele uvimba abanye izingane ukuthi ungayitholi izingane uvimba abanye ukuthi zingahlali mangabe uyitholile
so lo mphefumulo uyabona usesekhona la ungahambi usesekhona lo mphefumulo abanye bazi bethi mase bekuhlolela bethi yazi nje ubuhle lapho ngiyibona ugona ibhokisi usekhuluma ngomphefumulo wengane ohlezi ukuvalelayo khehla so once waqala wenza izinto ezinhle wawuhlambulula kahle Mkhulu bese uyahamba uyakushiya uyezweni lekuthonga uyongena emndenini nawo bese uphenduka kuba ithonga elihle kuwe lilethele izinto ezinhle Mkhulu. Yeah, okay. Ngikuzwa kahle. It's exactly 30 minutes after the hour 9. Let's just do this. Yeah. Evening, Mr. D. Then that day. So, is it wrong if you have been raped and you don't want the child? You don't even know what sabokosayikima. Mkhulu ubuza kahle lobuza ukhehla lami ngoba okokuqala nje kumele sikusho lokho ukudlwengula kwabantu kuyinto embi vele wrong kakhulu Mkhulu akumele into sibekezele kuyinto embi kodwa ngifuna ukubuyela emuva uma ngabe eseza umuntu wabamba noma ngithi wakhulelwa kusuke sekumphefumulo loyo oqala ukuthi uze nobani Mkhulu kodwa kusuke sekumphefumulo ongenacala futhi okwesi awunacala wazilutho so umntwana Mkhulu uyakhula ngesibongo sako mama wakhe and ithongo liyazi ukuthi lo mntwana ufike kanjani la emhlabeni lizayilungisa yona lento leyo ukuthi ufike kanje kuyaphoqa ukuthi esithole isibongo sakhe ingakho siyayisithina idlozi likhona liyaphila liyasizwa ngoba umuntu ugcina sesithola isibongo sakhe kodwa njoba sekumphefumulo mina ngiyaye ngithi ngathi mhlambe kuhle ukuthi umuntu ugcinele umphefumulo unesizathu oqala uthuze noma mhlambe utholeke kabi kodwa kukhona ireason ukuthi lo muntu loyo ebekhona kukhona futhi ireason ukuthi angayiphilela futhi la emhlabeni Mkhulu kunesizathu kuba khona kwakhe Mkhulu lo muntu loyo angakhona ukugcineka bese enzelwa amasiko akomama wakhe akomalume wakhe ekhule ngethongo lakomalume wakhe ngoba akalazi la kubo kodwa uma selifuna ukumazi lona liyolenza iplan ukuthi iphinde behlangane bese yasazi isibongo sakhe ukuthi kungani. So ukwenzelwa ngesibongo sakabo mama ayinankinga uyenza kanjani you just do or according to kumele uyenze qala umcela ukuthi siyamsusa ngapha wasazi isibongo sakho Mkhulu lapho uma sesikhuluma suthi umuntu simenzela ngesibongo sika mama sekufana nanekhehla lami kufana nokubika siyombika ikhona into eyenziwayo ake ngibikise mhlawumbe kushena ngamandla abantu Mkhulu uthothi abanye mhlawumbe bayenza ngeinkukhu abanye bayenza ngeimbuzi bemthatha umntwana bethatha omalume bakhe benaye emsamo wasekhaya befike beshisa impepha bese bakhuluma nabantu abadala bala komalume wakhe bethi lalelani-ke lo mntwana ngowala ekhaya uzalwa intombazana yala ekhaya besichaza izathu uma ukuthi mhlawumbe ufika le ndlela abuza ngayo udadewethu la ukuthi mhlawumbe kube khona ukudlwengulwa bebheke futhi lo mntwana owala ekhaya asizukumlahla yebo yena ufike ngendlela engukuthi kodwa sizombika la ekhaya akagadwe amadlozi la ekhaya noma amathonga la ekhaya uzokhula ngesibongo sakomalume lo mntwana loyo Mkhulu futhi akazokuhlupha ngalutho uma ebikiwa akazokuhlupha ngalutho ngoba angeke abakube bemgijimele bemfune ngoba bamazi bayazi ukuthi le ngane ifike kanjani emhlabeni ngeke bemgijimele ilapho Mkhulu futhi ebesisifushela khona sesithi kukhona umuntu obangwa ngamadlozi noma obanga isidalwa ingoba lowo muntu akabikwanga ingakho esikhathi sakudala Mkhulu yayithi ingane mayizalwa bethi mayizalwa ngale beyishisela impepha beyibike yayingekho lento yokuthi ubangwa idlozi ubangwa ithonga cha ngoba yayithi mayifika ishisela impepha beyibike futhi nansi ingane yala ekhaya sizoyibika nina bosi bani banani igadeni khwelani kuwe nihlale kweni igadi nivulele indlela zayo Mkhulu ngalokho yayingekho into leyo kodwa ke Mkhulu sikhuluma ngemphefumulo la noma kuthiwa sowungakanani ikhehla kusuke sesawumphefumulo lo. Yeah, good evening, Bontate. So, if you don't want a child because of abuse and you do an abortion, what is the process of being cleansed? I-process yalapho ngiye ngayisho ekuqaleni ngoba lo muntu uwenze abortion Mkhulu ngibuyile emuva kokuqala icala leli dlozini lakubo ngoba ufana nomuntu umuntu Mkhulu uma ngake ngelilanga uthatha isikhali noma uthatha isibhamu ubula lo muntu unecala uzobulunga lalutho kufana necala lokho so iprocess yakho nokuthi kumele lo muntu loyo eyoshweleze dlozini lakubo esibeke futhi izathu sokushweleza ukuthi yindaba enze lento leyo
esibekizathu sakhona ebese yahamba yogezwa kodwa ufuna ukwazi la uya emsameni ekhaya endlini or uya emathuneni uya kuphi ukuthi ubike ukuthi manje indawo okukhulunywa kuyo umkhehla umsamo endlini umsamo omkhulu lo wasekhaya kodwa emkhulu ukukhuluma kwethu ngalento lekhehla sithi kukhona ukushweleza hayi ngoba siyigqugquzela noma hayi ngoba si-encourage ukuthi ayenzeke Ndabezitha sometimes ukwazi usethatha haholo uthola lo matha mahlo mkhulu ngithi hayi ngoba si-encourage lento leyo ukuthi abayenza abantu no asi-encourage into embi ukuthi uhambile wayoxolisa edlozini lokho kusengenzeka lingakuxoleli so kumele isimo sibukwe ukuthi kwenzekile na noma ukuze lixolele mhlambe lidinga ukuthi wenzeni noma mhlambe malidinga ukuthi uhlabe lidinga ukuthi uhlabe ini ukuze lixolele isikweletu edlozini mkhulu siyakhokhelwa. Okay, so uyabuza ke usisi ukuthi the process ukuthi ayobika kucala ukuthi sikenze phoso mo and then maqeda lapho mkhulu kumele ugezwe ubani kumele gegezwe mkhulu njoba ngishila abasekhaya mabazi ukuthi kugezwa kanjani kumele bemgeze uma bengazi sekuwumsebenzi wakho ukuthi ehambe efune i-traditional healer ezokwazi ukuthi imgeze yes ngendlela eyiyo mkhulu bese yahlanzeka ebamuhle ngoba lento abanye balento mkhulu igcina sibenza ngazuthi baneyichitho engazi ukuthi umuntu mayifika abantu abamuza noma bamcasukela abamnake nama relationship akasebenzi mkhulu futhi okubhlungu uma ngabe umuntu wesifazane wahamba wakhipha isisu uma ikhipha isisu wangageza wasebuya ehlangana nowesilisa mhlambe bathandana benza izinto zabantu abathandanayo automatically lo muntu wesilisa usunebhadela eminyama usuneshwa usunesinyama usithathe kulo kusho lo muntu usuyishareile lento ayinikeza umunye nalo muntu osisama yahamba eyodibana nomunye automatically usumthelene nalo usulesinyama so kumele lento mkhulu siyibukisisa ukuthi kanjani ngoba bakhona ngempela mkhulu ngesikufihle lokho bakhona abantu besifazane abatshela ukuthi hey hamba ufike umbathi noma ufike ulale nobani ukuze le bhadi lakho uzolishiya kuyo i-wrong lento leyo mkhulu i-wrong so lento kumele siyibuke uma ngayigezi iyaqhubeka kwabanye ingene kwabanye kuyinto enjalo yeah good evening bontate ha batswadi ba hlokahetse ba sa etsa ntho tse right bana for bana then bo malome ba sena nako ya ho bia na ha dikene so mo ho etswa jwang noma ke lo limi longeja mkhulu kodwa ngizocabanga ukuthi ngizwile kancane ngiyacela ke uthi if abomama bahambile zange bageze nabomalume ba busy kaba abafuni na ukuthi bayengene le ndaba wenza kanjani manje noma angunderstand ukuthi mhlambe ubuzela kuliphi side noma mhlamba ke sithi yena uyilo mntwana mhlambe lo otholakele ngaleyo ndlela okay uma ngabe yilo mntwana lo mhlamba uthi watholakala ngokuthi mhlamba umama wakhe bemrape akamazi baba wakhe lapho uma ngabe sekhulile mkhulu sekusemandleni nakho ukuthi eyisuku lento zakho ngoba kunzima mkhulu kuba nomndeni onga-understand ongeke u-understand ukuthi mhlamba ufuna ukwenza ukuthi kunzima kakhulu lokho so lo muntu lo shuthi ngempela singaze sisho ukuthi kuyoba khona ubunzima kakhulu up until yena esukume eyibona litwenza njani njengendoda uma ngabe indoda kunjalo khehla la if unalongwana le motho ana le high then abaka abortion though when as a woman usayibatle but end up doing it because of the man so kimang atoba le bad luck. I think this one is very clear. It's you. As long as we've aborted, yes. It's you. I think it's very clear. This one. Lena ndakwana ukubona le sinyama sosiba demo, okay? Okay. This one does not really this one. Okay, this one it's not ours. Yeah. So yeah, no, that one I understand. If there is a loss of life, yes. I khathazeka ukuthi ize ngoba uyenzile or izenzakele. Yes.
as long as impilo ihambile kumele uwashwe noma kanjani esimeni esi-right kakhulu Mkhulu. Ifana kanjani nale yokushonelwa umama or ubaba? Leyo khehla eyokushonelwa abazali angithi Mkhulu abazali bakho igazi lakho. So leyo vele ngizothini Mkhulu leyo kade iyisiko ke vele leyo. Isiko lakho na vele ukuthi makukhona abazali abahambile mhlambe ebese khavele noma makukhona umuntu ohambile ekhaya kumele nigezwe vele. Ngoba kuvela inkinga emndenini isemndenini lisiphakathi ebaleni. So ukugezwa kwakhona Mkhulu kusuke kugezela ukuthi mhlambe leyo inkinga eyenzakele uma ngabe kububi bungabuyi ekhaya ingenzeki kakhulu. Sigeza lo ukuthi kusuke nezinyama ngoba eqinisweni lakhona Mkhulu umuntu ongasekho uma ngabe umuntu ophilayo uzohlala la khona umuntu ongasekho sekuyizinto eziphambene lezo. Ingakho kumele ugeze ukuthi mhlawumbe usuthintana nesidumbu uyabona. Ingakho kumele ugeze ingakho ke emakhaya kugezwa uma ngabe kukhona mhlawumbe kushona umzali kumele bese niyagezwa kushona mhlawumbe ubani ekhaya kumele bese niyagezwa nonke sisuke sisusa lokuthi uma ngabe kuyintembi le ingasabuyile ekhaya. It's exactly 20 minutes before the hour 10 o'clock and we're talking more especially about how lahletswe ke ngwana ka le wena mo ntshitseng ka pa fela ka o senyehelwa o tlamile o hlape ba sa hlape bothata ba teng mo that's why ka fumana mosebetsi ha o thole batho ba o tenehela magatana ha o sebeletse go re ntong lengwe ha tsamaya hantle fela go bane tlo hona le ho se hantle. Good evening John. Nomkhulu, is it wrong if ngathola umntwana ekhaya not married to the father of the child if the child changed from my surname to his dad? Okay. Yes Mkhulu ku-wrong kakhulu ukushintsha isurname umntwana ningashadanga. Hayi ku-wrong kakhulu Mkhulu. Umntwana Mkhulu ongazalelanga emshadweni lo mntwana loyo ubiza isibongo sako malume wakhe ubiza isibongo sako mama wakhe. Okay. Waqala wambiza nesibongo saka baba wakhe ningashadanga uqala lokho maningi futhi amathubu lo muntu okalungela lutho. Uthi akusekhona kokuloya uma ibheka kale indaba ukuthi kungani ngalungile uthi mhlambe ubangwa amadlozi ubanga izidalwa ezako mama nezako baba wakhe bamlwanele bayalwa phe kwakhe Mkhulu bathi abako baba mabethi bamlethele into enhle ake ngibese mhlambe bamlethele imoto abako mama bethi cha ngeke nikwazi ukumnika ingane yethu le egcina ingasayisinga into zakhe zingasalungi ubangwa amadlozi lo muntu loyo ku-wrong kakhulu. Kumele uma ngabe umntwana etholakele ningashadile kwenziwe imfanelo zakhona okufanele kwenziwe ukuze ukwazi umntwana ukuthi ephile impilo. Ubaba wakhe kuyaphoqa ukuthi ehambe efike emhlawule komama ehlawula icala lakhe bese yamthenga lo mntwana emlethe isibongweni sakhe ngokusemthethweni. if angamenzanga kanjalo Lo mntwana loyo uzoba inkinga kakhulu uma yabona uma ngabe kuzala umntwana Mkhulu engahlawulanga engazalwanga emshadweni kuyafuneka ukuthi nina abakomama wakhe bemthathe bembike edlozini la komama wakhe ukuze izinto zakhe zikwazi ukuqhubeka. Abanye abantwana Mkhulu namhlanje sikona abakhona ukufunda baba ngathi bayizidumo kanti abasiza izidumo kushoda usiko lwasekhaya kushoda ukuthi benzelwe lento le and ke Mkhulu kunento ekumele isisho ukubangwa izidalwa noma ukubangwa amadlozi abanye abantu kuyabasanganisa emakhanda ubuthola umuntu mhlawumbe usuthi usugula ngekhanda mhlawumbe akaloywanga bayambanga abantu abadala. Okay, my point is both my parents are dead and they did not like ukukhipha badim and uncles refused to do msebenzi wabo malume to introduce you to your mother's or father's family. What must be done then? I can do it myself. That was that's what I was asking. Okay. Yes, ngiyambuza Mkhulu ukuthi uthini lo muntu. Kuzoshiyana ukuthi lo muntu usukhule kangakanani noma ngithi unangakhi. Oqala kumele sikubheke lo muntu obuzayo ukuthi umuntu omdala kumele Mkhulu kube kuqala kube khona lento noma sithi kuye kumele benomuzi wakhe kuqala. Okay. Ozothi yena Mkhulu ake ngikhulume ngithi mhlawumbe umuntu wesilisa. Okay. Kumele umuntu osimama. Yes. Ake sithi mhlawumbe umuntu wesilisa kumele benomuzi wakhe kuqala la. Ingakho futhi Mkhulu ngizophinda ingakho kukhona belaphi bendabuko kukhona inyanga
yize sekumele ingenelele lapho mkhulu ukuthi zimbukele isimo sakhe nokwakhe kuqala ukuze kwazi ukuthi impilo yakhe ibe ngcono encengeke. Uma umuntu wesifazane naye kumele benekhaya, noma ke mkhulu isiZulu sithi umuntu wesifazane akalivusa ikhaya lakubo sidalo, kodwa kuyafuneka ukuthi kube khona into eyikhaya lapho umuntu ezokwenzela khona, ekwazi noma ezongenisa ezofaka abantu abadala azi ukuthi bafaka endaweni eyikhaya, ngoba angeke mkhulu abantu abadala bafaka emqashweni. Angeke futhi ngeke ngisuke ngiyofaka abantu abadala bakaMathenjwa ngoba bafaka kaDlamini. Akufuneki, ku-wrong lokho. Kufuneka kube khona ikhaya kuqala. Uma kukhona ikhaya bese yabona ukuthi kumele enzeni emva kwalokho. Kuyenzeka, uyakhona uzenzela yena. Kumele kodwa kube khona ikhaya ebese efuna information ukuthi kuze ngiqhubeke neprocess kumele ngenze njani. Dumelang bontate, if ukile wa etsa abortion, then after a few years you have a child, and then the other one but lose the pregnancy, then bese uyageza, should you do it twice? Okay, I need to understand this first. Let me read again so to understand. If ukile wa etsa abortion, then after a few years you have a child, then other one but lose the pregnancy. Okay, I see what's happening. So she did the abortion, and then after lumntwana wamoshekelwa futhi. So uyabuza ukuthi uhlamba kayi2 na. Ukugeza mkhulu, ngiyaye ngithi ake ngibizi ngami, ngiyaye ngithi mangigeza umuntu mkhulu ngimgeza kanye bese sigezela yonke into. Okay. Akukho ukuthi mhlambe sogeza namhlanje sigeza lokho sasigezela ukucha. Okay. So lo muntu loyo uma egeza, uma ngabe thola umuntu oyinyanga noma umthandazi noma oyisangoma uma yomgeza, mina ngikholeka ukuthi umuntu ugeza kanye mkhulu. Geze ngomuntu kuphela inkulumo iba sekutheni nikhuluma kanjani manisaphahla. Uyabona mkhulu masokhuluma sibiza umuntu oyedwa, kuzosondela umuntu oyedwa vele kugeze umuntu oyedwa. Ingakho masiphatha sayisithi abasondele bonke abakhona noma zonke izingane zalimala noma ezachitheka bese siyayigeza zonke bese siyageza. Kodwa uma sebuyela le process leyo ukuthi kumele egqokise ingane eyiphi igama, sekuvele lapho uma igqokisa ingane sekumele ethenga impahla eziwu2 vele, ngoba ziwu2 ingane zamlimalela lo muntu. Sekumele kufuneka impahla eziwu2 lapho senze indunga 2 ukuthi le impahla lezi esalengane engayikhipha yokuqala, then lezi esalengane le eyalimala eyesibili mkhulu. So kuba kanjalo ke. Came to that day. It's exactly 14 minutes before the hour, 10 o'clock. Yeah, you can ask a question on 072-839-0427, 072-839-0427 if you have any question that you might want to pose. Ndabezitha, he's here and he will try by his level best to answer it, of course. But we're talking about something that is quite sensitive and something that most people have went through and they did not know what needs to be done after more. Ifuna ukuba lukhuni ke lekhehla. Kodwa ngikuzwa kahle. So I think le ngiyayithanda futhi ukuthi umuntu ogezayo mele, I'm not sure if umele kodwa kanjani, kugezwe everything that has happened beyond ezikhumbulwayo ezazi nongazazi kunjalo khehla. Njalo kumele umuntu, ingakho sesithi abantu mabeya kumuntu abakhethe umuntu omoya, umuntu ombona lo muntu omoya uyakwazi ukubheka into, ngoba uma ngabe ngizobheka into ngiyikhe phezulu ayizokulunga vele. Kodwa umuntu omoya mkhulu vele ehlale phansi ejule ebuke kahle isimo ukuthi okay kumele ngenze njani, ebese ekwazi ukuthi enqobe sonke isimo, egeze wonke umntwana walimala makuwumntwana, egezeke yonke into, ngoba mkhulu ngeke sithi siyogeza izingane kodwa sishiye ichitho, akulunga njalo mkhulu. So okay, so awugeza ingane kuphela, ugeza everything. If bekufakele isichitho, if bekufakele ini, mawugeza is it yonke into mkhulu, yonke into sugezela yonke into eqinisweni la khona. Kumele sibuke ukuthi mhlambe lo muntu uma enesichitho njoba sizogeza izingane nje sizogeza konke phela singasashiyi naso, ngoba basishiya phela umuntu akazubona nomehluko empilweni yakhe, uzothi kuyafana. Izingane uyigezile yebo kodwa isichitho sisekhona kuye, usaphela nesichitho. So sigeza yonke into omkhulu ukuthi ebe clean lo muntu. I would like to know if it's necessary for ohlape sififi after losing the father of your child.
even if you are not married lisanyala. Mkhulu leyo I topic ejulile futhi naye ngoba abantu mabethandana okokuqala once baqala bambatha ndawonye noma ngithi balala ndawonye labo bantu lawo automatically sebe bayibathi ukushare ama souls. Okay. Uma ngabe behlangana ndawonye mkhulu kukhona imimoya abayishirelanayo. So lo muntu uma engaphuma ekusithi mhlawumbe baqeda ngibatha ndawonye ebese yaphuma lo mayiphuma lo bemlimaza ngaphandle shona lona sekumela geze noma angeke geze kubo uma bengashadanga. Kodwa ikhonto bese yasala kuyikhombisa ukuthi ngiye ngathintana nomuntu sike sashare ama souls nalowo muntu loyo. So kuyaphoqa noma thi boyfriend akaziwa kile mhlambe kodwa once wahamba kumele bese wena kumele ube khonto enza ngoba sinowasherile ama souls emasherile ngokulala. Kumele bese umuntu uyahamba ayogeza mkhulu kanjalo. Uthotho omunye nje mkhulu kuthi unesinyama mayifika ethiwa washonelwa yiboyfriend wena. Engazi naye ukuthi kanjani ngoba besingashadanga. Kodwa ngibuyele epointini labo lokuthena uma ngabe behlangana bembatha ndawonye mkhulu. Kukhonto abayishirayo phakathi kwabo. Emkhulu ithatha loleni. Vale nangu usisi rayitsana lena rayitsana sesijolela rayitsana mara sihlukane ngithola motho omong ke iketsana la motho omong loya uyashona lapho mkhulu bese yashiyana lapho ukuthi mhlambe isikhathi ingakho mkhulu siyayisithi ngokomoya akukuhle ukuhambulana nawo wonke umuntu ngoba mangabe intombazane iyodwa ila nabantu abawu4 futhi kubo bonke labantu abawu4 ishare nawo lama souls kubo bonke labantu abawu4 should kukhona le connection abese baba nayo lo muntu should bo4 should lo muntu une connection nabantu abawu4 phela so lo muntu oyedwa mayehamba lo ethandana nalo yena lo neshona lo obviously lona usiyathinteka futhi mara ngifuna ukwazi ukuthi akasharadana ukwana sikitsamela kwana that's ile ngifuna ukuyazi ukuthi asahlangani indawo usethola umuntu wakhe so what how long does it take before and ngeke sisho mkhulu mhlambe ukuthi how long ukuthi kuthatha how long ukuthi lokho mhlambe ihluka lento leyo kodwa nje uma ngabe kungesisi isikhathi eside hayi kumele bese lo muntu ehambe uthi uyogeza ngoba isuke isekhona le connection esikusesekhona phakathi kwabo kumele umuntu ehambe uyogeza mkhulu kodwa mase kuyisikhathi eside akasahlanganisi lutho nalowo muntu. Okay, so okay okay hey yeah no okay ama number ngizothola ama number sombelief ngizothola ama number. Okay, so akuyapesa do I need a sangoma or can I buy the clothes and ngiye somewhere lobuzayo ukuthi angayithenga impahla yeah ubuza angithi ubuze ucela wabuza ukuthi washonelwa wakhipha abortion waba umntwana washonelwa so okokuqala nje mkhulu angeke ingane ena 18 years ihambe iyozenzela yona ingaqalanga yakhuluma nabazali sisinabazali ingane ngikhuluma ingane na 18 years. Okay, angeke mkhulu kokuqala umuntu omdala ke sekumuntu omdala lokho asengazenzela nedi kumele efuna iprocess yakho ukuthi wenza njani angazenzela vele lokho akudinga sangoma lokho akudinga umthandazi lokho ogqokisa ingane. Okay no that's understood. Then what happens if how to say let's say our ex will hlokahala? Okay, I think that yeah. Okay, yeah. Hi again. I want to know what or which animal to use for cleansing after your baby daddy died. Lapho kuyahlukana mkhulu. Ingakho kukhona lento esiyisithi ukuhlola. Kukhona abantu abahlolayo. Izinto zabantu ayifani ke mkhulu. Oh yeah. Ake ngibekise mkhulu. Ake sithi kwenzeka iphutha mhlambe ubulala umuntu. Nangumzizi lana kwenzeka iphutha ubulala umuntu angeke akusho ukuthi nobabili nizawugeza mhlambe ngembuzi kusebenzeka kuye mhlambe bethi bafuna izinkukhu zokugeza so kushiyana isimo sabantu singabantu asifani sinezinto ezingafani so kuyaba kuhle ukuthi mhlambe kuqale kuhlolwe ukuthi kudingekala ukuze kugezeke mkhulu. Okay, ngizwa kahle mkhulu. If unale bana bayi2 nemuntu abe ahlokahala usadlule lena ngitamilo ke hlaphe na if nabantwana naye yes mkhulu kumele hlambe lapho nje umpendulo yakho leyo nje mkhulu asingaqhubeki yebo kumele. Okay, angithi lo muntu ubuza kanjani uhlala naye lo muntu unengane naye uhlala naye ahlala naye baro unengane naye hayi ke uma ngabe ngasahlala naye phela sebahlukana mkhulu sekuyisikhathi sekuyogeza izingane zakhe hayi okay ayena
Oh, uzogeza if bebashadile. Bebashadile noma ade behlala ndawonye besathandana. Oh, hanze bafana wena wena. That's where it Ebese kumuntu ekwazi ukuthi yogezwa umuntu. Yes. 6 minutes before the hour, 10 o'clock, we're going to take just a few last questions if there are any, so that we can wrap this up. That was very informative, and hey, listen to zifuna ukuba deep at you know, zifuna ukuba deep wena Khehla. Kodwa ke siyathokoza ukuthi we can learn, we can understand, and we can know these things, because funa kube nenkinga ke usungasazi lezi zinto unokwaloywa bawloya kanti kusukela abathakathi ngento engekho kanti basile ke bona abathakathi kodwa ke singabasukeli basile bona kodwa asike singabasukeli isathi kumele umuntu eke inuke namakhwala adeqala ukuthi kwenzekalani ayinhlema half ipe ngoba nasikabenze ke babanka kanti na half yana town Khehla, I think now there's 2 who are requesting your numbers. Obviously, let's keep them if people who might want to come on now, even beyond this. Yes, number Mkhulu. Ngiyafoneleka inamba ngithi 065 659 1974. Okay. 065 659 1974. Eyokufona leyo number Mkhulu ngatholakala kuyo. Eyokufona le. Bese kuba khona abanye mhlawumbe bathi asikhona airtime thina sikhona ama data. Ithola ku WhatsApp ithi 060 70 18 798. Ithi nje 060 70 18 798 ya WhatsApp leyo Mkhulu. Laba bangakhona ukuthola airtime aba-afford ama data kodwa ngazi ukuthi kanjani. Yebo Mkhulu. Nakwezinye ke inkundla zokuxhumana ama social media. Okay. Ngiyatholakala Khehla ku Facebook ikhona Mkhulu i-page lapha The Journey of Awakening. Yes Mkhulu. Ku Twitter ke ngikhona Mkhulu, Mkhulu Ndabezitha, nako Instagram ngiyatholakala Khehla. Hey Khehla, umkhulu wasimanje manje. Umkhulu wasimanje manje, but sibonga kakhulu Khehla ngosinika isikhathi sakho nokuthi uze uzokhuluma nathi. Okay, I think they say can you please say the numbers again? Noma ngashiye ngizoqala ngiyokufona Mkhulu. 065 659 1974. Ithi 065 659 1974. Ile ngifonelwa kuyo leyo Mkhulu. WhatsApp ngizoyiphinda futhi nayo. Ithi 060 70 18 798. WhatsApp leyo Khehla. Khehla, thokoza. Siyabonga kakhulu Khehla, sithi nje akube kuhle kube mhlophe kubantu bese bayaphila bekhanyiseleke Mkhulu, bekwazi ukuyibona indlela ngoba kubhlungu Mkhulu ungayibona indlela ungazi ukuthi kuvalene empilweni yakho. Sikhulekela lokho ukuthi abantu abayibona indlela bekhanyiseleke bekwazi ukuphila impilo laba abadalelwe yona Mkhulu. Kube kuhle kube mhlophe. Siyabonga Mkhulu. Sishayile Mkhulu. Hayi Mkhulu siyabonga kakhulu Khehla. Sithemba ukuthi abantu bazophila Khehla la. Bazophila abantu. Sifuna ukuthi bephile. Nangelike ilanga futhi siyohlala sikhulisana nje sifundisana. Kunjalo Kunjalo Mkhulu. Hey. Engikhathele ngiyazi.